gute guys ngiye kwereka akantu k'ubwenge tubonera muri application ya WhatsApp. Tubona muri application ya WhatsApp wandikira umuntu kuri ururimi wumva wandikira umuntu Kirundi cyangwa Ikinyarwanda yiza mu rurimi ushaka yo kubijyamo mu gipolitike cyangwa mu cyongereza mu Gifaransa ururimi rwose ushaka kubijyamo bikajyamo. Ngiye kwereka ukuntu bikora bana nanjye rero kugira ngo ndabibereke agapurika kandi nakamenya n'umunsi honyine n'agateka ndagasangiza abajyana bose bankurikira. Reka rero turebe twinjiye muri WhatsApp yacu kugira ngo mbashe kukabereka akantu. Twinjiye muri WhatsApp ngwaka iyi WhatsApp yacu turinjiyemo kugira ngo ndakabereke. Tudaraha ku muntu twandikire tuza ngaha ahantu tuzonda ku nimero 3 maze gusondako maze tunaho tunyeye 3 tuzonda ko nkuko batwakwereka aha tafadhali uzugaze gasonda ugasonzeko usuza hande handitse ati Kiswahili batwakwereka tuno tuntu tubiri udusonzeko sona ngaho kajugumiza ko Giswahili yagumiza ko kacukura kwa cyakwereka ururimi ucugiramo uciramo ururimi rwose wumva wewe ushaka. Mugaje ntishira mu Giswahili hanga tuvuga ati nimba ari mu Cyongereza tuvuga ati reka ndagishire mu Cyongereza muri Portugal tuvuga reka ndagishire mu Portugal nimba ari Igifaransa tuvuga ati reka ndagishire mu Gifaransa. Rero turaje reka nandike ikintu kugira ngo turebe dukonfirme ukuntu biza guca byandika. Abazi Cyongereza muza guca mu mpinuza. Reka nandika ati kanandika ati nabibona reka nandika ati ndabona rero ko nabizanye. Reka rero nandika wanditse byandikamo ngani biza ngaha hano biza guza bihinduye kugira ngo cyose mu cy'ibirungi. Reka rero nandika ati reka nandika ati binaendekaje binaendekaje. Urabibona yuko bacandika ati hawa my dongi. Sinzi Cyongereza ariko urabona ko bica bizamo ububizi naca mpinyuza yuko atubarije nibyo ndabizi yuko ari byo. Urabibona ukuntu baca bambwira hanyuma ikintu cyukora bayidukigira tusona ngaha aho kurunka nyine nawo bamuzi bamurungikira turafsonga turungika urungitse nawe araza akakurungikira yamaze kukurungikira. Reka nakwerekera rero yamaze kukurungikira uko tubikora muganga hase ndabikwereka kubera ko atabara nk'imindire ukiza ngaho kacuhindura ukatuzonda aho katugumiza ko tugira ngaha gayi tugira ngaha kutunyero 3 tudizoko ushwasondako gayi tuhasonzeko bacibakorera ati aha sisho gasoma ngaha copy Igifaransa usuza nganditse ati copy uvuga ati copyinga ikopinze ariko reka ndabereke kugira ngo abatayifise nyene wabo abatayifise wabo kugira ngo ndabereke ko baza kubigenza kugira ngaha handitse ati copy aha ya nice ngaje hano handitse ati copy yabati ikopira ikopiye ikizamo ngaho ije mu ngaho tubandi bagira nkuko katugira nkuko bayizi hano kibira nko bifuta ukabifuta byose ukabiza ngaha uje ngaha ukigira kopi ya kopi yawe ukibanza ukaza ngaha rero aha twe twatumutubira aha hano tubiri tuzonda ngaha hagati aha tuzonda hano hagati aha basonze kwacha nabibona babona hasonze urabanza ukabifuta byose ukigira nkuko tuzariro ngaha handi ngaha ku Giswahili aha ucuhashira Icyongereza urumva tuzuka turashonda ko kagumizako cyubandika ati Icyongereza cyondera Ikingereza ukigenda ko ngaha hano naho bacubandi urabona ko acaci haje Giswahili rero guys tuzonda handi bakigumizako hahandi rero hagumijeko guys tubona poster uza hahandi
gumizaho ukakibona kopi urabona yuko ukibibona ati jeni te yandeze urabona yuko kibiza guys gusa jeni kiri mu giprotige keyboard iri mu giprotige bitari mu giprotige ndabikwereka neza nibaze yuko ako kantu agafasha